Ini kita sudah nyampe lokasi. Tenang. Rumah itu. Nah, itu rumah kosong. Nah, tuh. Nah, alhamdulillah itu. Jadi targetnya ada, alhamdulillah. Jadi saksikan. Kita akan coba. Mudah-mudahan beliau kooperatif. Insya Allah kan kita bawa, kita evakuasi. Kalaupun tidak kooperatif, kita harus mengajak tim mungkin. Bismillah, mudah-mudahan beliau mau ngikutin kita. Tuh, nah itu targetnya, dia tunggu di mobil ya.